tun trum chu red carpet a chi chelam hlir ho ve thungang o thuma omdu alavin channel subscribe lau khan lo subscribe phot mai ula soitan ngal pop pop mayang Sacha Baron Cohenan Ryan Seacrest a prank mi prank shot tak mai Sacha Baron Cohen chu 84th Academy Awards a khan a film jan The Dictator ami anga in chain akala No, show me my nuclear weapons. I can't do it. I can't do it. Dictator tak Muammar Gaddafi ti dan angin bodyguard tan me chiangat aron hmang ve boka red carpet chu sipai in thuama in thuam me che pahni nen anron zo a akuta rong hal to vap da nabur aron kengbok hebur chunga hian a tennis doubles khelpui chin North Korean dictator Kim Jong Un vap a atibokani Ryan Seacrest interview an nei lain mizathak ai ma in jet chin nalam athenga Baron Cohen hian abur ken chunga mi chu Ryan Seacrest suta chuan abun ta chep mai ani van nei thak tak mai meiwap tak ni lovin pancake mix phut alo ni hlo thunga Seacrest hian thil thleng hi ashethiam angreng biawa thil engi mo chu a thleng ka ring renga engtinga ka ti do ni ro ka shelo mai ani atia Camera en chunga athilken vor pa in live from the red carpet ati zuinga zatani ari ruchung ril taka chuan Seacrest hi alom piau lawang Ryan Seacrest azot maksak ma Ryan Seacrest hi azol vengai lo nge alang theide ureng maya ATVM Sacha Baron nge na thilthleng anglo takin tunchama hi chuan Ryan Seacrest zok hi achacheve ke 89th Academy Awards ania Scarlett Johansson hi Best Original Song Award hlan tu ni in red carpet aron zo a akorfol na tak mai hi a hin me ngei mai Ryan Seacrest po hian in me ati niang anga event khop maya award lan chungchang azot ton chawa award lan na rehearsal in nei ani ti kalosia a in la thutak viawem te reng mai du to ka rehearsal nei thai har sa zok chuan rehearsal in nei na chuan tunai phei khok bun hi ibun ve thawem zona athak takani chu ti pa in Johansson chuan iti tumber chel ti in alo chang ke wani Nancy O'Dellin Taylor Swift hi me patam takin anzui ho tura angai Harry Potter po hian Taylor Swift nen anin kom na a soilo tur a soile ke mai sangni sompanga Grammy Awards a khan ET reporter Nancy O'Dell chuan red carpet a Taylor Swift akoma Nancy hian Taylor kormoi tak chu thlitu ten an hmu theinan cameraman nena Taylor kelam la turin atia athom no hak wang ni lovin Taylor Swift malpui vel langse adu wangani ti annuwa a in puang le a Taylor chu aloman don tenen chau holovin mi patam tak nen an horin thu a shilani Taylor tan chuan alom omlem lo ngutang hetianga mi padu lutuk anga angai hi kasoilok theivek zanin hian iloman don nen chawi hon ka ring lo mi patam takan tel ka ring atia Taylor Swift hian lom lo mel takin chiang takin Nancy hi amel run maya ma se in siam rem patin anu iliam pui tavel mai maya achian tele azo te tenen zan hun man antum thu in a changani zanina mi patuma ka ho pui don lo ka chian tenen kanin zui ho anga chuan ina ka zo te bula ka hongang mi pantel chuan boina min thlen mai atiani Juliana Rancic Issa Rae ale khabu chungchanga zo na actress le writer Issa Rae hian amemal chanchin memoir zena le khabu Miss Adventures of Awkward Black Girl sangni sompanga khana tlang zara a hlo tlingin ashal theiviawa New York Times bestseller list po alang phahialani heti lai hian reporter Rancic hian hetiang hi alola shevelawani ngei mel Golden Globe Awards sangni sompariat khan Issa hi red carpet a akoma memoir zakta se enge aminga phoang tiin ina tho tamber hi mani chanchin je na angchi ania memoir zak don tala enge amingi phoang ti ina zota Issa Rae po hian rang takin alo chang ve maya ka zia le huna chuan amin tur chu ending ka phwaliang o ending ka tiang ti ina changa Rancic po hi anui ve top a assistant chu memoir zak to ti ending ka share lo thaizo ti Melina Melanie mi kom tur hian inbo saina cha awangai tak em Rancic po hi alayina sakve chemang chu Zac Efron chet na no panglom chi film ichanna ti chwana masaber tura thilza thak thleng theijinga kondom thau hi aza thak berpola ni mai theini sangni sompatni animated movie The Loraxa Khan Zac Efron hian Ted Wiggins le machanga he film anso amasak ber don hian red carpet a Zac Efron hian a ip te zenin
akondom alai chu alo tlapal tahlop maya rang takin achar le ngal watani aza thak du re ngotang le medlower ne na atnuwa anim komna a red carpet akal ma in ipte endik na chang alo shangai lawa ma se hemi nu chang hi chuan achwa ma in ipte achek zia to ti ashilani Will Smithan michim oma beng red carpet a chet na zinga hei aya za thak hi awang ve khopang chim om taka chachin prankster lar tak Vitaly Seduk hi Will Smith fo atum wangin ril runa takle zak takin om ve nge yang Man in Black 3 premiere na red carpet a thil thlengani a atira chon pangai takin Seduk hian Will Smith hi akwa ani po in polai takin alo kwa let ve bok ma se Seduk hian Will Smith biang le lama a fo zo nuwa a muya fo atum le awangin Will Smith hian anem sondora engting nge moi shat le ti pa in akut pha nunglamin abianga abeng zuyani tharum tho na kan faklem lawa ma se mi in atura aseng chin ti hi kan pom tlatani mi pa le mi pa moya info adu lo viawani ang Will Smith hi adem omshan lave Seduk ero mi puitam takma a akmaya ben atora wangin azak ve viaw mai thaya nge ni azak mi alo zok mai thai Vitaly Seduk hi Ukrainian media reporter lui ania mi chim om taka fiam chin prankster ani bokani film premiere na le award semna red carpet vela milar tam tak hetiang hian alo be to china sangni som pathum Grammy Awards a Adeline Best Solo Performance Award adonin stage tlan chawin microphone engthu emoni hansoi beringot to boka abe to te zinga hian Bradley Cooper Leonardo DiCaprio Brad Pitt Kim Kardashian Miranda Kerr Gigi Hadid le midang tam takan telani mihang thisen kai Rashida Jones hun ni uk emoti kan thu soi chen khatte kan soi zo rualin kan in chir chang a om china ni tiro tuna kan soi le tur reporter po hi chutiang din huna chuan adinga akhongai thak khop mai tin azak ve hlakinarin ombok kumsang ni sompanga Screen Actor Guild Awards semna a TNT reporter Daniel Dembski chuan African le American thapol mihang tisen kai Rashida Jones red carpet a interviewa Daniel hian Rashida hi mihang ani ti ashelawani nge yang fakvelin thiakara changaron thlenglim angmai ni ibun po ni in a em uk khak mai lom ativela Rashida po in nui zawak lavina changle ve a namshang kanya ative mai bok mingo reporter People Magazine Deputy Editor of Entertainment JP Heyman chuan achia nu thil soisol thuk tumin keipo kani ve ti in lawin rol ve vat ma se tuibot nu aru thai si lo TNT reporter Daniel hian nuam lo ati in si omati hle ani tin aza thak ve tet pokang Jim Carrey in ril to kina khosavel Jim Carrey mingle New York Fashion Week soikop hi thil in me lo le wang takani he film to film chanthiam mai hi sangni som pasari Harper Bazaar Icon Party a aron langve lolmaya interview na a anzo na te dangdai le maksak takina changani Fashion Week tam takalo cover ve to china tuntum hi Jim Carrey kawai khaton fu na ani hi in fashion reporter Kat Sadler chuan Jim Carrey komatuma ani la chu dangdai takache in kat chu sharkin ai tur ave kwalvel angmain a hel kwalvela ti chuan thu un takle intiril takin engkim mai hi alem vekani ti in achanga til omze nei lo ber ka ti theina tur mun le kalna tur ka zonga helai hi kalo thengani atia July muna akal na chanchu thil omze nei lo ber ti tur azon wang ani thuwa shila azo tu tan chuan anuam lo du pia nangle akhongai thak omzo kalom le pangai taka Jim Carrey biak chunchoma tum na po chu a hlo cham chiang he mai Carrey hian ti hian atitlata kema ko omlo nang mai omlo mo omlo hei hi mo mangem ni thil engi mo thleng ve mai thil engi mo kal kho man ni hi ambe don thak mange azo tu hi ka khongai lutuk Jerry Seinfeld tan Kesha akwa du lao Jerry Seinfeld hian Kesha hi tunge ani ashelawani nge yin karin sangni som pasari khan charity event pakhat red carpet a Kesha hian ngai sak tak mai in vakwa atuma alownar chak mai No thanks. Please. No thanks. A little bit. Yeah, no thanks. Hei po hi za thak ve du ngotang le he comedian lar tak mai hi red carpet a interview me kania anung lama changa lokalin Kesha kanya ka du lutuk che milo kwa atia Seinfeld hian du lavin ai atitlata Kesha hian khongai taking ati chungpo in Seinfeld hi achang tlata teruk de in ati po in ai kalome atitlata ni ichana inda chinla izak ve thawin karing
Grammy Awards nominee Kesha ngin na hi voi khat mai ni lovin voi ti po ni lo voi thum mo talo hnia ni Kesha hi ka khonga ila tu gringa Kesha po ain tiar film zuya Seinfeld po nuam lo titak in the centron tron ni John Travolta Scarlett Johansson injing lo lai for tooth Academy Awards red carpet a hian akalte anin post kwala interview na yin Hollywood milar dang tenen an bianga anin fo kwal chin 87th Academy Awards khan John Travolta hi in la zai over to kina chevela Scarlett Johansson paparazzi ten athalak sakin alawin post kwal vel meka Versace korha in ain me zai zai hle mai chuti lai tak chuan John Travolta lokalin Scarlett ko nga aron ko in abianga afop zewani mitam takin chiang taka anlong mu chu Travolta hian Scarlett adom dan hi ani ache bedroom ma inan sia ani mase mi patam tak chuan Travolta hi indem lo mai thai Scarlett Johansson hi zong achelovina it omve thawtani pitok mayang katima ma mo Kanye West anui du lo Time 100 gala ania red carpet milar tam takin ronzo in anjinga hian writer actress le stand up comedian Amy Schumer po atel veni media chin khatten an interview mek lain mi zongsong in ama an ngai ven to lovin lunglam hlir an ngai ven ti ashe theya a hoilet chuan Kanye le Kim Kardashian ten red carpet an lo zo mek aloni Amy hi comedian ti taka Kanye tenu pamal chuan avatlu dera Mase Kanye hian enga vak ma alo ngai du lo nui po anui lova ha po atilang lawani Amy film thu hian anui atizap halawani ange Jennifer Lawrence atlu swal pal Jennifer Lawrence hi kandu fekani mase che solve kut aching te mainia sangni sompali Oscar Awards red carpet akalayin atlu swal kut maya offense te abai bai kwalvel meka mase aphei che swalin atu taruk maini anuam me lawangle azak ve ngei na rin ombok mase himmel takin anui zui thei ta thawani ole du tok phot maila kan thir hauzi nga khan engber khange inui tiza a ilo himpui berle comment lama lo soi mela